Sve zakone su donesli po naputku Europske unije. Sve na štetu vlastitog naroda. To budite sigurni. Sve na štetu vlastitog naroda. Svi zakoni, preko 500 zakona su donesli po naputku Europske unije. Pa kakav je to sabor, kakva je to hrvatska vlast, ako moraju slušati stranog gospodara ili stranca da nad nama vlada. Sjetimo se da se mora ukinuti brodogradilište. Sada nam najavljuju rasprodaja, znači privatizacija Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda. Znate što znači privatizacija? Prodaja. Rasprodaja. To znači. Ali kome? Strancima. Danas se ne vode ratovi. Danas, kako se ratovi vodili za vrijeme Hitlera, kako je Hitler htio osvojiti svijet. Danas se vode ratovi kapitalom. Znači, kapitalom se osvajaju zemlje. Otvaraju se granice. Otvaraju se granice. Znači, oni nam šalju poruku. Pa slobodno ćete moći bez putovnice ići u Njemačku, u Mađarsku, u Francusku, gdje god želite. Moći ćete se školovati. A šta znači školovati? Znači, odlazak naših mladih van Hrvatske. Odlazak školovanih kadrova van Hrvatske. Ko će vas sutra liječiti? Ako nećemo imati doktora. A ko će, kad neće završiti školu ovdje, ići će za boljim životom. Ići će za boljom plaćom. Ovdje će biti samo jeftina radna snaga. Za koga? Za ove masone koji vode Europsku uniju. Šta oni žele? Oni žele naše more. Oni žele naše zemlje, naše šume, naše vodu. To oni žele. To je osvajačka politika. Ali kakva politika? Naši političari se bore za privilegije. Znate kolika je plaća u Europskom parlamentu? 14.727 eura. 7.339 eura prima se plaća, uz to se primaju, znači, dnevnice u iznosu 3.980 eura plus 284 puta dnevnice, što iznosi za 12 dana zasjedanja preko 3.400 eura. Kad to zbrojite, 14.727 eura. To je skoro 100.000 kuna mjesečna plaća. Preko još i više. 100.000 kuna, preko 100.000 kuna. Za to se oni bore. A znate što znači član Europskog parlamenta? Ništa. Govore da će Hrvatska biti za manje od 1% zastupljena na tom Europskom parlamentu. Ma to nama ništa ne znači, niti taj manje od 1%. Jer Europski parlament ne donosi nikakve zakone. Europski parlament samo raspravlja. Samo raspravlja tamo. Nema demokracije u Europskoj uniji. Nema i na demokratskim izborima biranja. Tamo zakone donosi Europska komisija. Ali oni nama o tome ne žele govoriti. Oni nam govore da će mladi ići moći van se zaposliti. Ne. 7 godina nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju naš mlad čovjek se neće moći zaposliti. Ali šta znači kad mlad čovjek ili naši budu išli za boljim životom? Znači iseljavanje, raseljavanje Hrvatske, da nas bude što manje. Pa to smo imali za vrijeme Jugoslavije. Preko 4 milijuna Hrvata živi van Hrvatske. Zašto? Zato što su bili progonjeni u onoj Jugoslaviji, pa prije toga su odlazili za boljim životom jer nisu imali od čega živjeti. Evo jedan Rajić koji je sudjelovao u tom atentatu, on nam je otišao u Brazil čistiti prašume, raskrčavati prašume. Nije njegova obitelj imala od čega živjeti. Tako su nekad ljudi radili. Morali su iti za egzistenciju. Biće nas sve manje, sve manje. Šta znači onda, ako uđemo u Europsku uniju, ako oni nama donose zakone? Šta nama treba onda Hrvatski sabor? Onda Hrvatski sabor nama ne treba. Ova hrvatska vlast nama ne treba. To je samo folklor za javnost, za sve građane. Ali vjerujte, ulazak Hrvatske u Europsku uniju znači poskupljenje mlijeka, poskupljenje kruha. To su oni najavili. Da će se morati uvesti porez na poskupljenje mlijeka, na poskupljenje kruha, na poskupljenje knjiga, porez na knjige. Hrvatska mora, potpisano je pregovorima, prodati oranice, poljoprivredno zemljište. To Hrvatsku čeka.
Oni o tim stvarima ne govore. Znate šta se dogodilo u Njemačkoj? Njemačka imala marke i oni su živjeli odlično. Imali su po 4000 maraka plaću. Za ti 4000 maraka oni su živjeli, mogli su štedjeti. Onda je Njemačka ušla u Europsku uniju, promijenili su marku u euro. Ali više nisu bile u markama plaće, nego u eurima. Nisu više imali 4000 eura, nego 2000 euro plaću. A sve je poskupljeno. Pitajte Njemce, pitajte naše Hrvate koji žive u Njemačkoj kako im je, da li im je lako, teško im je. Pogledajte po Italiji, štrajkovi. Da im je dobro, Talijanima ne bi štrajkali. A oni govore nama kako je velika budućnost, bolji život ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. A ne žele nikakvu raspravu, ne žele o ničemu odgovoriti. Da nema demokracije, sam Ustav, kada su trebali donesti Ustav, znate da je više puta pao. Pa su onda promijenili taj Ustav u Lisabonski sporazum. Znači nema izglasavanja, nema referenduma. Vesna Pusić je neki dan rekla, ako referendum ne prođe, za 6 mjeseci bit će novi referendum. Šta to znači? Kao što je to rekao Marko Francisković. To znači da ona prijeti. Ako nećete sada glasati za Europsku uniju, onda za 6 mjeseci ćete ponovno izaći na izbore, na referendum, pa onda valjda budete glasali za Europsku uniju. Pa ako ne bude prošlo ni onda ćete možda treći put možda glasati, ali mora proći. Zašto Švicarska nije u Europskoj uniji? Ne žele. Zašto Norveška nije u Europskoj uniji? Ni oni ne žele. 3 puta je bilo norveški referendum i sva 3 puta je pao referendum. Ali šta znači ako Hrvatska ne uđe u Europsku uniju i padne ovaj referendum? Jer pogledajte ankete, pogledajte emisije, evo na Z1 televiziji. Nema emisije, 90% ljudi protiv, javljanje telefonom. Gledam na anketa Koprivnica.net, isto, većina protiv ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Zašto nisu oni dali prvo referendum, pa da li Hrvati žele ulazak u Europsku uniju, pa tek onda pristupne pregovore, potpisivati poglavlja sve i tako dalje. Oni su obrnuto napravili. Sve su napravili kao da je Hrvatska ušla već u Europsku uniju, ali zbog svojih osobnih interesa. Kada su bili u izglasavanju Europskog parlamenta, svi su bili na okupu. I HDZ, SDP, svi su bili SDSS, svi onda. Kao jedna stranka. Kao jedna stranka. Pozivam vas, zbilja, razmislite dobro. Ima puno tu argumenata zašto ne u Europsku uniju, da izađete na referendum. Jer oni plaše već preko medija da mnogi koji su euroskeptici da neće izaći na referendum. Ne treba izaći što više i treba što više reći ne i zaokružiti ne. Sutra je ispred Vijeća za Hrvatsku skup protiv ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Pozivam vas, dođete sutra 11 sati. Druge subote Pokret za Hrvatsku NEU također organizira skup protiv ulaska u Europsku uniju dan prije referenduma. Ali mi nakon tog skupa krećemo po Zagrebu skidanjem europskih zastava. Jer je to protupravno.